rapport à cette marche blanche qu'on a fait, déjà merci à tout le monde qui était là. C'était pour rendre hommage à toutes les victimes de Sousse et puis surtout leur montrer que nous les Européens qui étaient là, c'était de montrer à la Tunisie qu'on les remerciait de nous accueillir et de pouvoir vivre en paix. On continuera à vivre et qu'on ne partira pas. Parce que pour nous c'est très important, Européens, d'être là, tous ensemble, avec vous, et puis de sauver tous ces emplois, parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'emplois en jeu à cause de ce terrorisme gratuit. Et puis on espère très brièvement et très vite que les touristes vont revenir en masse dans cette belle île qu'est Djerba et dans ce beau pays qu'est la Tunisie. On est tous mobilisés ici contre le terrorisme, qu'on soit français, italien, espagnol, tunisien. Donc on vit dans ce pays, nous, et on ne veut pas que ce pays meure. Et on se mobilise pour l'avenir des Tunisiens. Aujourd'hui, on est tous tunisiens, on est tous avec la Tunisie. Et on aimerait que les Tunisiens se mobilisent un peu plus, parce que c'est leur avenir qui en dépend. Nous sommes résidents, nous aimons ce pays, on ne veut pas le voir mourir. تونس برجالها ونساء وتبقى ديما حرة ومستقلة. فيف لا تونسي! فيف لا تونسي! أنا باش ندعو الكلاين الكل يجيو بحذانا والألمان والفرنسي. Siete benvenuti da noi, potete venire tranquillamente, non abbiamo niente, abbiamo tutti tranquilla qui, potete venire quanti volete, non abbiamo alcun problemi qua. Siete benvenuti a Djerba. مرحبا بكم الناس الكل. عملنا مسيرة تحفونا برشا باش نقاوموا الإرهاب ونصوم توجور فوق. Je suis européen, je suis Sousse, je suis tunisien, je suis européen, je suis Sousse, je suis tunisien, je suis européen, je suis Sousse, je suis tunisien, je suis européen, je suis Sousse. والله اليوم جينا هبطنا هاك شفتوا ضد الإرهاب، دونك جينا الناس الكل سيبنا ديارنا وهنا جينا ونتجراو على الإرهاب، متخوفين الحقيقة متخوفين، أما أنا الحقيقة مانيش خايفة. أنا هبطت لهنا راهو باش نحارب على بلادي وعلى وطني وعلى على شعب تونس. المقيمين زادا كلموني واتصلوا بيا الحقيقة على خاطر أنا نحب ننشط ونمشي لبلادي، فهمت؟ دونك اتصلوا بينا وقالوا يلزمنا نخرجوا اليوم. قلت لهم يجيو، هما حبوا يجيو باش نسوتنيغ، فهمت؟ اللي يسكنوا هنا المقيمين هنا، وفما توريست زادا جاو معانا اللي عايشين هنا واللي يسكنوا هنا في النزل جاو قعدوا معنا وخرجوا معنا وشاركوا معنا حتى بالعربي. دايوغ حتى فما كلمات تعلموهم هما بالعربي باش نجموا نقولوهم معنا في الشعارات وفي الكل. هاك شفت هما خيطوه وحدهم المقيمين هنا علم ريتم اكبر ومحلاه، هذاك هما اللي عملوا. برمجين ان شاء الله الاربعاء نتاع العشيه على البحر، برمجين الاربعاء نتاع العشيه باش نمشيو للحرفاء اللي في الوتله، اللي فما اوتيل باش نعملوا فيه نوار باش نمشيو نشوفوا الحرفاء نتاعو وننزلوا شويه نوار ونمشيو بوغ لي سوتنيغ ان تي بو، ونمشيو نستكثروا في خيرهم اللي ما مشاوش خاطر كانوا مروحين وما روحوش. دونك باش نستكثروا خيرهم وعلى الاقل نفرحوا بهم ونكرموهم ونعطيهم شويه نوار. بالدم نفديك يا علم، بالروح بالدم نفديك يا علم، بالروح بالدم نفديك يا علم. On est là, ensemble, et on baissera pas la tête. Je suis européen, je suis Sousse, je suis tunisien, je suis européen, je suis Sousse, je suis un tunisien, je suis européen, je suis Sousse.